أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi kiram, bare gospodare Allahe ko vas stvorjamen, uputijamen, bare blagodatja dinjamen. Salavatim selami biçavaci kamarma bu peygamberu Muhammedi aleyhi salatu wassalam. Lesiri familje ehli bejti, leseram Allah kulasini manlije takvali o ashabija. Em sama mušakula kad trudinen peko piro životi ki praksa te anen. O Kur'ani mu suneti čiko i umul kiamet Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amen. Rati znači počminjam lafite kerataro peygamberje. Počminjam se ve pejasu su lajtane najšu karmanoša kola ki puv pirge upravo. Hem keri bala filenda tane najšuže priče kola šajte arakha. Najšuže priče i tane ko prvo tanco se lajtane istinita priče. Na ne izmislime paramiza, na ne ovavne paramiza, nego i ta nečačutne događaja so desime pedači je najšu karmanušenge koleno Allah azza wa jalla biringan biçalya emanuşen taritamina konuri olente uputinenneni. Panen počmingam angune manuşea ki dunya kaso Allah azza wa jalla stvoringa e Ademea aleyhisselam. Par islamci ko momenti kada Allah azza wa jalla e Ademe se vakeri وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Kaj Allah azza wa jalla o Adem, tujem tiriromni, živinen ko dženneti, hanen pijen lestar, uživinen ki leste kozo mangena, hem han ko targot tumari duša kamango, osim penela, وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ. Samo mako akava jek kaš, pa šiuz ileste te aven. Znači sa su erativa kergjama, Allahinova kergjaninge, hem ma te hantava akava kaš. Nego ma, wala takraba, hem ma pa šiuza leste te aven, hem tega ni onda sot tumencat kao vel, fetekuna min al-zalimin. Pa tega ni koliko li tumenge nepravda tekeren. Počmini pravo borba, maškavo iblisi, o šeitani, taj o Ademi alihi salatu wassalam, hem nestiri runi ehalo. Anguni etapa, tari borba, na ne direktno tavel o iblisi, te astari Ademi alihi salam taro vasem, te anelem te penel, hajde probi na hatara kva kaš, kaj tukjo Allah izabraninja. Na kerđane se hajde kerđu nahi prema lutjero gospodari. Nego avevane se o iblisi koje je kjaver način. A kod ova slično način u stvari u iblisi jem dan danas sem džiko sudnjo dive kavel saje manušenje. Allah azza wa jalla ke suratul Al-A'raf bišto ajeti emhua o šeitani počmija o lengete bahini. Kase Ademesa aleyhisselamem havake. Počminja olengete bahini, to jest olen ko pogrešno drumote Irani, ne bili lengere lađutne thana kola pučarde sine, učarde sine, ne bili lengete pučaren pe. Pa lenge vakergja o gospodari tumaro, zabranini tumenge tarakava kaštehan, samo sebe pi te na oven meleikija. Pazim ko samo način navevanim go šeitani ki sami forma, on navevanim je direktno te čivenim ko gjunahem. Dan danas a gjela slučka. Nikad su šeitani navevanim na stvari tarovasne trpene se hajde ker direktno. Nego obđale se uzal, hem džale se hari po hari. Šeitani nas i gjari. Ama ako čigjape kod ova, te nas ja ne zoralo kao u spini. Pa mnogo šeitani počmija olengete bahini, ne bili te pučari lengere lađutne thana, kola garavde lenge sine. Hem lenge vaterga tumaru gospodari, tu lenge zabranine akava kaš, hem lestar tehan, samo sebe pi meleikija tu men te na oven. Pa Irina kana Ademe se, ma o Adem,
Zarem tu nam angeato ove meleka. Ili nije havake, o hava pnova. Zarem em tu sjanodija koja nam angea meleiko te ove. No podva svako je bivijek volini meleko nedi te ove. A pnova te probingen te hantara kava kaš, tega ni pnova nasamo kaj ka ove meleikija. Kole Allah se stalno ibadeti kerela, hem ka su Allah i pese paše kerja, nego penela toga škoven hem večna. Nikad na kamere. Uvek ka živine. Znači, pasine staro šeitani, ova šužjakeri prvo od junahi, pa tek onda im sam neko od ova vucin. Ovo je butitan i butloki. Samo probinem, hem odma meleko kao ne. O Adem, o Hava, zarem nam angela večno koakava dženeti tu mente živine. Probinem, na nisu te našalje. I pazir na jare, na kena dive, na kena masekija, na kena emberša, amo Adem alaihi salam me Hava, pa še uzala kva kaš na avena. Kad god bi avelo šeitani o iblisi, nedijem bi pojavini pelenge konesavo obliko, ola ne bi leseto da zvinen pesesine poslušna pire gospodarese. Hem pire gospodaresi badeti kerge. No, međutim, alo samo vreme više, o iblisi iskoristini butiko Ademi alaihi salam. Iskoristini su Ademi alaihi salam obožavini pire gospodare desi badeti kerel, pa velali su šeitani tarodija stranakana. Počmino šeitani te del sovli e Allahea e Ademes alaihi salam. Ali ako Adem wallahi, dela solikolo, wallahi te halen tarakava kaš već na kođeneti ka ovem. Ema mi od dva slučaja prinosili Allah azza wa jalla baliki suratul Al-A'raf bišu etko ajeti prima hem dingalenge sovli me tu menge dujenge e Ademese me havake ma čačutno iskreno savjetniko mesijum. Pa Ademi alaihi salam poverujane se kodava. Hem bi strel piro ugovor e Allahe azza wa jalla. So se počmino Ademija kada te verujni iblisese. So so iblisi dinga sovli ko Allahi. Hala sovli wa kerja wallahi. Pa o Ademi alaihi salam naštijate zamislini kaj neko so kadel sovli upravo ko Allah te hovari. Pa počmini ne se te verujni. A buma togaš počmije ola pa ni neste te džan. O Ademi alaihi salam je mehava. Pa buma Allah azza wa jalla ki suratul Al-A'raf bišudu i tajeti ma ki prevara olen zavedinja. Sabi prevara iskoristijalen goro obožavi ba keriba i badete Allah azza wa jalla. Pa olenge tarodija strana. Pa demek kerjape kaj tamo hemovo dva lengoro iskreno savjetniko. Pa kad počmijate halnenge sovli upravo ko Allah, ola počmijete vedrinjen, pa počmije ola duj pali leste teđan. Znači ki prevaralen zavedija. Ola pođije pa oleste. Kaj džana? Prema lakva kaš ko Allah azza wa jalla lenge zabraninge. Kada već reslepo kaš, a o iblisi lenge već od junahi šužakerja, hem ne rubedinja, tega sad penđarbu dova e hava već astargja oploti talakva kaš hem počmijate hal a pali latemo Ademi alaihi salam astargja. Kada već ki cinge oploti talakva kaš ko Allah i nenge zabraningja o Allah azza wa jalla kada tarokaš probingje od ova solingja men zabraningja ola džutne tana lengere togaš lenge si kavdine. A anglalodova o Ademi alaihi salam nikad olađutno tantari havana dikla, niti pa e hava olađutno tam nikad o Ademi alaihi salam nadikla. Kada dikla o Ademi alaihi salam so pučardilo o avreti ki hava, lelate našelem te prastal. A kada je hava dikla, so pučardilo olađutno tam o avreti ko Ademi alaihi salam iloj našla, ola, ko suprotno strane geleje kjaveresta. Sukerge,
rodena ko dženneti listija ne bili tučaren pirela džutet hana kola kanalinge pučardine. Pa puno Allah azza wa jalla hemu Allah upralpeste počmijete čiren e džennetesere listija ne bili tučaren pe. Pa tega na Allah azza wa jalla len vikine no Allahi hem vakelen gezaren na zabranin gyum tu menge do vakash hem zaren na vaker gyum tu menge o şeytani tu men duyenge tano pravdo hem čačutno dušman. Toga što Adem alaihissalam počmija terovel arunja hem nehavu zaleste. O Adem ni toga škor korit pese vaker ja subhanallah. Sar šajum te bistrav hem sar šajum e Allahe se gunahi tekerav. Ola duyurunge hem dova ko piro gospodari kerge vakerindoj Rabbi amen čači pase premalo amen de korkori nepravda kergjam pa ako tu na oprostingjam. Iako pazine na kate o Adem alaihissalam tamo odatalo čovečanstvo. Hem ako o Allahi le pireva steja kergja o Adem alaihissalam oprostrodingja pišmani pelo hem teuba kergja. Oroj ba Ademe suro počvijatilo sa pozoralo hem poguter hem dugo Adem alaihissalam rungja i baro vakti načilo orojba. So se načilo orojba. So se doale suro rojba u stvari sine čačutni teuba. To jest čačeo Ademi iskreno kopiro gospodari pelo pišmani. Pa velo od Džibrili ko Ademi alaihissalam dok ovro velo hem i kallestar e krunatar u šelo. Pa Ademi perlesi ki godin puna gotovo. Znači, ako je tamo do ova momenti kada kaznimo kao ova baš odva pristup gunahi sokerju. Pa Allah azza wa jalla mukela Ademi alaihissalam ki puv a mukela je mehava. A mukela je iblise. Znači, počmini odva sokerjan, odva zaradingjan. O Allah je lalli teperen kakva gunahi upozoringjan ko šeitani. No, međutim, šeitani šužja kergjalinge, a katiri namen koji puti koja mene ne puti poningjama. Iako šeitani tamo se bepi, na samo ko Ademi baš ogreši, ba nego uopšteno, ili amende da posao haram jako lakera. No, međutim, amen našti na je upravo šeitane te sikava. So Allah je zađe dingamen razum, dingamen godi, morate razmislina, he morate pazina, so sarka postupina. Palo su Allah azza wa jalla mukela ya Ademeja, Hava me šeitane iblise ki puv. So akira Allah azza wa jalla kuma وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Znači Allah azza wa jalla kele se kuma menma kergam hulen desta savore. To jest hulen taro dženneti savore avrijali klore. Ko o Ademi, Hava, emo iblisi. Mandar penala upustvo, to jest uputa kavel, pa koji kajikeri pe kimiri uputa, naka zalutini, to jest na koliko dala leti. Hem naka ovel nesrećno. Iako kao enki puv, kod hankova je tamo perdo iskušenje nesreća, ali koji ka sredini miri uputa, naka zalutini, hem na nesrećno kao. Iako je puv tamo je tan ko te perdoje manuše ka stari, ka džikerne iskušenje, nesreća, bibahtali pajem sa. Ama koji ka sledine upute Allah esiri, on našal do naka ovel, hem nesrećno naka ovel. A koji ka irini puno Allah azza wa jalla, piro šerota, miro kitabi, pa je savko prenala pare životoja ka živdin. Kao o životu ne su robut paro. Pa makiri pe kao Adem alaihissalam, palo su Allah im uklalen taro dženeti ki puv, muklo si neki Indija, a Hava mukli si neki Meka. Pa Allah reslepe,
palo sore slepe počmini te ovel potomstvo te širini pe ki pumneni. Allah Azza wa Jalla tarola dui taro Adem tari Hava bute mušenem džuvlen strevijam ki pum. Pa Ademesoro potomstvo barilo, ali barilo o potomstvo taro Iblisi. Pa o neprijateljstvo dušmanuko nastavini pe kaj tele ki pum. To su Allah Azza wa Jalla vatirđajem pirola fidija. Lenge znači jekja verenge dušmanja koven. Wa kul nehbitu ba'dukum li ba'din adu. Jekja verenge dušmanja kaoven. Pa počminja kana o Iblisi najne dovoljno so zakačingeja Ademe Hava, počminite deluini kaj? Ke Ademe soro potomstvo. To se ne li dingja lafi ko piro gospodari, ke da Allah naredingja, te perel pe ki seđda, ovo odbingja, pa molingja Allah bukma džik odredi oro. Pa toga špretingem ja kad ikeme sar olenge, sare Ademese, sare Havake, sare lesoro potomstvo, lenge kava vam glav palal tari levo tari desna strana, hem len ki zabuda kad šiva, hem kad ike kaj bud hari olendar tu ke zahvalna o Allah kao vene. Pa počmini znači o šeitanija kana ti ispunini pretnja kola ja izazvija Allahe Azza wa Jalla. O Ademi ili barilo lesoro potomstvo, maškar ko dva potomstva Ademe a.s. ovene duj evladija penđarde. Iako penđardo je tamo kao Adem a.s. i nele saranda evladija. Biš murša, biš čaja. Hem kole soro šerijati sine. Duj biznakija kola bi bijanjon, bi ove zabranimo telen nekja vere. Nego kola duj so bijandile angleder, kaže ninen pe okolenca so bijandile palal. A nikako kola duj, znači jer uvek bi bijanđo mušen čaj koji isto momenti. Znači nele biš mušajn biš čaja. Maškar nende penđardo o habil hem o kabil. Penđardo je dova, caravela maškara kala duj pala e kavga sebe pije manušni kola jakova lanite ženini. Ola kerena kavga diskusija na štjaraken rešenje o kabil mangela te ženini emanušnja koja bi pripadine habilese. Ale se na pripadine. I onda Allah vena džiko Adem a.s. Kada vena džiko Adem a.s. o Adem a.s. te presudini lengoro tad, tega no Adem i prna lenge, hajda gjarka kjera. Neka svako je tu mendar, činel kurbani, nek prinosini sar žrtva ko Allahi, pa kad su kurbani o Allahi ka prihvatili, on neka ženini od olama mušnja, baš i koja kavga rasprava kerena. Pa okabil pla sine zemljoradniko, manuško abavini pe puvjaja. En star žrtva pire gospodarece prinosili najgore vrsta taro plaso so sinele. Najbilači, najlošno. Uopšte nadela nisa o kvaliteti. Dok ohabil inele bakre. Emov sar žrtva prinosilja Allah Azza wa Jalla najšuži, najkvalitetno, hem najtulju bakro kova inele. No međutim, negoro način sar Allah sine prinosinena žrtva sine specifično. Od ja žrtva su mangena ko Allah te prinosinen, bi čivela kojeg vrho taro brego, kretu preko brego bjanen, pa o Allahi te kirdja kabuli pojavili pe kihavaje kijag, emo do ja žrtva na kavije jag. Modo ola jasno dokaz kao Allah Azza wa Jalla akceptiringja, od ja žrtva su on prinosingje. Makar Allah Azza wa Jalla ki suratul Maida bi šeftato ajetem hua vaker lengeta roduj ademese rečave agjar sa sosine. Kada ola duj žrtva prinosingje, pa je kestar kabuli sine, a ta roduj to na. Kastaro Allah pri kabuli kerja kabuli taro habil. Pa o kabil keda kava dikla, le siri muka,
zaviste, mržnja, premalo piro, pa onda pobuter barili, a dobor bud, zavidijale se, zavidno imene se, ljubomorno, kaj čak pretijale se kaj kam udarili. Pa Allah je zažela keliko Kur'an je puna akalava kedja, to je se odnosini preko Kabil, sigurno kam udaravtu. A u Habilva kergale se, u Allahi kabuli kerela samo tarokolakla i tane šukar. To je tarokolakla i tane iskrena. Pa vakerle se o Habil, en kek bi tu pružine tiro vas prema lomande te mudarema, hla me ne bi pružina miro vas prema lotute, me tunte mudaram. Se hla me darava taro Allahi azza wa jelle. Čak en kek bi vas deto vas, a kana, memo vas ne bi vas dao pratute. Se me darava taro Allahi azza wa jelle. Ki suretul Maida bešala gero Allah azza wa jelle kiri prenosi na kval razgovor, znači taro Kabil, to je prema Habile sorovakeri ba pire prale se Kabile se kva mandate mudarli. Znači, kad bi tu pružine tiro vas prema mandate mudarema, me ne bi pružina miro vas prema otutet. Me pute mudarav se me darava taro Allahi, a oftano gospodari taro sao svetija. Kva me mandala tu te pirave hem miro, hem tiro gyunahi, hem teove stanovniku ano džehennemi. A ovaj tani čači pase kazna, baš o manuša su i tane nasilnike. Manjate kere nasile, nepravda zulumi, pa džanka i tane kazna je savkenge kaj. Pelingoru tane goli, anijak. So desini pejektive, si kavdjola je prilika bile se. O Habil kasno, nigde na ne, napalal kere na vilo, a o Adem alaihi salama džikerli, tirinipe. Ovi ne pazini bakren, ama kasnini tari butina ne kere tirani. So desinipe, bičaljo Adem alaihi salam kabile, te džalte rodel Habile. Te dikel so djabuti, su se znači kasnini. Pa i kjolo Kabil leki pustinja te rodelle maškar ko bregija. Rodelle maškarake, no međutim palo je vreme već kada palo so pjergja neko kola, primetinle duraldan saro Habil dur pa šlohem sovo. Pa si kavdjola lese prilika koja nam ukjela penjar kolaj, hem iskoristilo šeitani. Pa počmino šeitani te pkirel korat kabile se. Hem počmini le ko lošni pa te nagovorim. Tega ni desini peso anglonogiju nahi kiphuv, a ujedno je najbaro kovašaju insani te kerel premalo piro pralko dini uopšte, pogotovo ki familija. Pa o Kabil penela avilo pohari uzalo Habil. Znači, alole se hari pohari imate šunelem te uštel, iskoristije prilika kaj sovo. Kada avilo zileste na džanglja, sarem po samo način lete mudari. Mangela te mudari. So bi pena men, ta kilo ratle su. Najprej ta kilo ratle su, nego ta kjargjale hari o šeitani. Ova luzi jeste na žonko samo način sad lete mudari. Pa primetini o Kabil hari ponao dorijek barobar. A stario barama na žon sar lejate po stupini ko samo način. Pa mu kela o bar ko šero direktno Habilese, so desingrovela ko tam znači o Habil dunja te nakjela. Palo su mu darlje o Kabil već avelu pripeste, o svestini pen počmini terovel, na džanel so lejate kerel, sara kana lete garav, pen džablojta makao. Pa neli Allah je zaođene bičani ke gavrane, kova hanela ki kuv, pa odolea si kavi sara kana ovte paruni pirep haleka smudarganeli. A tega ne okabili rangeva kerja teško mange, hva zarem našti ili me, sara kava gavrani mire hale te parunavle. Toga šperela pišmani, no međutim kerja zojek taru najbare haramija. Hem svako je kavdije
ko amudari nekaski dunja, je gdeo tarodoa giunahi džala ko kabil. Le se pripisini pe odoa. Su sta odoa harami oftan od dva insani koja prvo kergjali ki dunja. Поэтому случай ко шукар Амелија. Кеда неказ упутинеа кој шукар бути, по инсани од ја бути керелда, ту и ситут удео кодо. А исто да кеда неказ упутинеа сикалеа конеса во лошнипа, ту сеан са учеснико кодова. Ту ке део тародова гюна хиджала. Па испа јаре значи баш окабил, kogod abdije ki dunja neka ste udari, lese znači džala isto junahi. Palo do Adem alaihi selam nastavini pire porodoja te živini, normalno sa obe času na kle, obroj ki puv taromanu šabarile. Živino Adem alaihi selam ki puv 1000 berš. 1000 berš Adem alaihi selam daveti ki puv kerel. Сикави манушен е Аллахе се динеа. Па цело пув тогаш само мануша обожавинена само е Аллахе азза ва джелле. Ибадет е девле се черене. Ки пув насине осим хайр. Ки пув насине осим хайри. Тега ни наступини еквакти кедо Адем алейхи селам викини пире чале ошит пенджадои тано. Иначе ошит тано ектаро хайрлиме евладија, офтано ектаро веровесникија, со значи исто добињатаро Аллах азза ва джелле со хуфија, уедно ошит тано од овакова поможињаја демете кувен од темелие кабакор. Значи Адем алейхи селам е ошитан од ова со кувена од темелие кабакор, а касније значи озидија лакер ваздена код ова темели ko samo vazdinge o Ademe mošit, o Ibrahima alaihissalam vazdelo zidija koji isto dva temeli. Pa vevo momenti kada o Adem alaihissalam palo 1000 berša, mu kjela oporuka pirećave se emaneti sargamin vakera, emanušengete dostavljini, samo čačipa, emanušente del godi, e Ademesere potomkon, te delen godi ko Allahi, te si kavlen Allahe sorodini. Pa Adem alaihi salam sar oberšana kena, ovela slabo, perela kohor puripa. Nasvalula, perela ki postela, počmini poharite kucini ole soro kraja. Togaš kedena pedese rečave, trujalo leste, pučenale. O modav, mangeali nešto vaker. Tega ni kairani o Adem alaihi salam kala kerlinge, ale mange nesave plodija te hav. Pa kaj klono čave lesere, te roden nesave plodija, lese te anen hemov te halodova. No međutim, palo so čave lesere i klilo i kile palo plodija te džan, o melaikija dođa kerena len anglav, pa kapučen len kaj tunen džana. Oamenii clilau, amarodat, manghela i silejela, nesave plodia te hal, oamenii clilau te rudale se te ana. Toga što meleke kava keren, iranem tumen, napala, keren. Klau pučen so se, toga što meleke rafon tu marodat, edunja na kla, to jest to Adem alaihi salam, molone. Allah azza wa jalla, kullu nefsin dha'iqatul maut, svako je živo duša, o meriba kao setini, svako je kinsani. Kozom god berški dunja te živini, kao vele se ro merib nasoro da kiko. Dvajte ono neizbežno. Živim tven po 1000 berš, sa so živim gjedan lune generacije, o meriba i dive morate avu. Pa i range počave, Ademe se je napalal, henčači pase Ademe alaihi salam, arakšele ki postela sa pašlova, a je duša lesiri i randjape napala kolengoro gospodari. Pa olana džam jeso te keren, pa teganjo aveno melaikija, emolenci kaven, e Ademe alaihi salam, gusulinen, miris maken, ko kefinja pakjaren, hanena rupa, hani rupa le čiven, to jest le palunen. Pa tegano melaikija makerge,
Kaitani tumari praksa, kaitani tumaro sunneti, ko ispravtiba tumare rahmetlijen, to jest tumare muljen. Magare završini, stranica taro životo, anglunema nušesoro, koja ti dunja, sinem kaso Allahi pireo astea stvorim gare. Pa katem Allahu ta'ala ka čova, taro tajsa, biznillahi, Allah se rizenea, ko dujto manuš ka nastavina, kaso Allahi, vala Adem a.s. bičagjajem. Kadi kaso dale desinipe, Ademesere potomstvoja, a čonali i dale ko tevhidi, to Boža minen samo Allah azza wa jalla, ili pa desimio na maškarlende muča, kola irinenalen kodalaletijem durjarenalen taroča čutno dini. Allah te dopne svakoj hajri, ovim sa steku tumaro sabori, Allah te nagradini,